Baixapa ko arapeamuñe sepenendive Filemonpe 4 vive 7 bebé. Apeixa e iñanderueteñe. Tapia se agradece seruetepe se mandu abondereje señembo epe. Ahendu mandera iju rehaiju hare yerovia ponaja Jesucristo reje. Hare haiju have y opaiteo yeroviaba guivepe Jesucristo reje. Peyerovia ñande yarekoba Jesucristo reje. Toca kwa vende pupere y kwa pona veja ngao paisa wa ba epona ñande yarekoba Jesucristo rupi. Tu sabe ahanga pujio ñeme esebe nemborai hurupi de ese hermano ahai jubare mokre en jawere ñande hermano cuerape. Ko ñamoñe eva cuepe yaikwa Filemonpe. Petein caraíos en duba cuepe marandu pona apóstol Pablo o masaino llave ha oinjame bete taja oikoja huepe. Hahei haisha ape Filemón oyerovia pona Jesucristo reje. Ha upeu y ve Filemón orecoge y ape pembora y ju. Ha pembora y ju ya oreco hei haisha ya poro hai ju hangma. Hape yerovia pona hei se pe ojenduba vive. Pe marandu pona. Pe buena noticia castellano pe ia pe evangelio. Haupe ajina pe Jesucristo uja huella nemo motivo ñande anga ipawi. Ha omanovo ha epe kurusure. Magmao yeroviaba wiveje se. Omo wajeba wive y supe y conasome. Ore coma pe yerovia pona heia ape ha owere koma pembora iju o poro haiju hangwa hape oñi mandañe punuba cueñandebe pe primer mandamiento y reja iju marañande yara ande apojarepe hauperire ñandera pisape ñandeya yo haiju haisha. Hei abeco versículo 6 pe yerovia ñande yarekoba Jesucristo reje. Toca kwa vende pupere y kwa pona veja ma opaisha wamba epona ñande yarekoba Jesucristo rupi. Ta upeisha.